Zdravo, Mija. Zdravo. Hoćemo sada da kažemo kako kažu patrolne šape. Da. Rajder ih pošalje Osmanac. na zadatak. Pozovi ih da dođu u osmatačnicu i pošalje ih na zadatak. I kako oni svi kažu? Ajmo. Kako kaže Sky? Ova kuca mora da leti. Pokaži nam gde je Sky. To i Sky poleti. Rocky? Zeleno znači kreni. Zeleno znači kreni. Bravo. Marshall? Spreman sam. Pokaži mi Marshalla. Da Chase? ti oke pokažem. Izvini. Dobro. A Chase? Čeć vaca bosa zvaca. Bravo. Zuma? A pokaži mi gde je Čeć. Pokaži mi gde je Chase. Bravo. A Rocky? Rubble? Rubble? Rubble. Rabel zuri juri. Pokaži mi gde je Rubble. Bravo. Zuma? Zalonimo. Gde je Zuma? Everest? Bili u snegi led, spremna sam za pokret. Gde je Everest? Bravo. I onda ih Rajder pošalje na zadatak. Da šta da rade oni tamo? Da spremam zlak. Da spasu nekoga, da? Dobro, bravo. Ajde da pevam jednu pesmu. Prosim. Pa kako ne znaš? Patrolne šape ti iskaču u pomoć. Nevolja se javi i problem opasan. Rajder je sa svojim timom tu da spasi dan. Marshall, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest. Su tu? Zatili? Šas. Bravo. Ćao, Mija. Ćao.